Yes, reka nongere mbasuhuze mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza, mbifuriza kugira umugoroba mwiza wa tariki ya 18 ukwezi kwa mbere 2026. Nibaza yuko aho muri hose mukomeje kugenda mugubwa neza cyane kandi munogerwa n'amakuru dukomeza kuyatugezaho gatanu kuri gatanu bari imbere mu Rwanda namwe muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru akomeye cyane atugeraho avuga yuko mu karere ka Musonzi mu ntara y'Amajyaruguru mu gihugu cy'u Rwanda habaye amabonekerwa cyangwa se ngo Yezu ni ukuvuga Bikira Mariya nyina wa Yezu yaba yabonekeye muri kariya karere ka Musonze, by'umwihariko ngo mu giti nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Imwe mu nkuru zikomeje kugenda zivugwa cyane, ariko ku buryo burambuye ndayigaruka mu kanya gato turebere hamwe ukuri kuri ibi bikomeje kugenda bivugwa. Hanyuma mu yandi makuru kandi mu buryo bw'incamake ndaza kubabwira yuko muri Uvira nyuma yo kugenda kwa AFC M23 abatutsi batangiye kumeneshwa inzu z'abatutsi mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo zagabweho ibitero n'abaturage bayobowe n'abarwanyi ba Wazalendo basubiye muri uyu mujyi basahura buri kintu cyane cyane mu nzu z'abatutsi nk'uko amakuru bivuga. Muri iyo video ikomeje kandi gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga hagaragaramo abantu bari gusahura mu rugo rumwe, abandi bavuza induru bati ntihagire ikintu na kimwe musiga muri aya mazu y'aba banyarwanda. Hanyuma kandi mbere makuru mu buryo bw'incamake ndaza kubabwira ko inzego z'umutekano muri iki gihugu zafashe vice perezida wa PPRD no kuvuga ishyaka rya Joseph Kabila Kabange wazabura Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira kuri iki cyumweru. Abashinzwe umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bataye muri yombi uwitwa Obin Minaku, ni vice perezida w'ishyaka rya Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie ryahoze ari ishyaka riri ku butegetsi riyobowe na Joseph Kabila Kabange wayoboye kino gihugu. Iki gikorwa cyabereye mu rugo rwe bwite Kinshasa nk'uko amakuru yemejwe n'amasoko menshi cyane agera mu itangazamakuru arimo abegera abanyapolitike ndetse n'ababyiboneye akomeza kugenda abishimangira. Hanyuma muri amakuru kandi mu buryo bw'incamake ndaza kubabwira ko Trump yakangishije imisoro inshuti kubera kwanga ko afata Greenland. Iterabwoba rya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ryo gushyiraho imisoro mishya ku bafatanyabikorwa 8 batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe ku bijyanye no gufata ikirwa cya Greenland ryamaganwe n'abayobozi bo ku mugabane wa Buraya. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Keir Starmer yatangaje ko iki cyemezo kitari icyo rwose, mu gihe perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ko bitemewe na gatoya. Hanyuma ariko kandi ku rundi ruhande ibi byatangajwe nyuma y'uko Trump yatangaje ko 10% y'amahoro ku bicuruzwa biva muri Denmark, Norvège, Suède, Ubufaransa, Ubudage, Ubwongereza, Ubuholandi na Finland kandi bizatangira gukurikizwa ku itariki ya mbere Gashyantare ku kwezi kwa kabiri, ariko nyuma bishobora kandi kuzamuka kugera kuri 25% ndetse bizakomeza kuzamuka kugeza igihe habaye aya masezerano. N'amakuru menshi kandi ndaza kugenda ngarukaho, ariko babwira ko Irome muri Togo witwa Ambassadeur Jean Patrick Nduhungirehe ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda akaba n'umukuru wa diplomasi y'u Rwanda, akaba yitabira inama yo ku rwego rwo hejuru kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri wa gatandatu tariki ya 17 Mutarama, minisitiri w'ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungirehe yitabiriye Irome inama yo mu rwego rwo hejuru ishimangira ubufatanye ndetse no gushimagira inzira y'amahoro iyobowe na Afurika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu karere k'ibiyaga bigari iyobowe na Faure Sozima Nyasibe, ni perezida w'iki gihugu cya Togo. Ikaze rero muri amakuru ku buryo burambuye. Duhere mu karere ka Musonzi mu ntara y'Amajyaruguru mu gihugu cy'u Rwanda. Amakuru aturuka avuga ko muri aka akarere kahakanye amakuru yavugaga ko Bikira Mariya nyina wa Jambo yabonekeye mu giti. Ubuyobozi bw'akarere ka Musonzi bwanyomoje byimazeyo amakuru yari yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga avuga ko habaye ibonekerwa rya Bikira Mariya nyina wa Yesu mu giti giherereye muri aka karere ka Musonzi. Ariko kandi amakuru akaba yatangiye gusakazwa ku gicamunsi cyo kwa 17 Mutarama 2026, bituma abaturage benshi cyane bahurura bajya kureba igiti giherereye mu murenge wa Gataraga bakeka ko rero cyagaragayemo ishusho ya Bikira Mariya. Abaturage bamwe bavuga ko icyo giti cyahishije hanyuma hakagaragaramo ishusho isa n'iya Bikira Mariya neza. Ibi byatumye rero havuka urujijo n'inkuru zitandukanye ku mbuga nkoranyambaga. Nyuma y'igihe gito kandi aya makuru akwirakwira, akarere ka Musanze kasohoye itangazo kanyomoza kavuga ko ntabonekerwa na rimwe ryabaye muri uwo murenge. Mu itangazo ry'akarere bagize bati amakuru avuga ko mu karere ka Musonze umurenge wa Gataraga habaye ibonekerwa ntabwo ari ay'ukuri. Akarere kandi kasabye abaturage kudaha agaciro ayo makuru no kwirinda
kwirinda kuyakwirakwiza kuko ayobya rubanda kandi ashobora no guteza umutekano muke ndetse n'akajagari muri aka karere. Mu mateka y'u Rwanda ibonekerwa rizwi rya Bikira Mariya ryabereye Kibeho ku 28 Ugushyingo mu mwaka w'1981 mu ishuri ryisumbuye ry'abakobwa. Icyo gihe kandi umukobwa witwa Alphonsine Mureke wari ufite imyaka 16 niwe wa mbere wavuze ko yumvise ijwi rimuhamagara rimubwira riti mwana wanjye, maze akabona umugore wambaye umwambaro wera yitwikiriye ubururu amubwira ko ari nyina wa Jambo. Ubuyobozi kandi buributsa ko amakuru yose ajyanye n'ibintu nk'ibi akwiye kubanza kugenzurwa neza kandi abaturage bagakurikiza amakuru atangwa n'inzego zemewe mu Rwanda. Ni ishusho rero igaragara muri iki giti cyo muri akarere ka Musanze mu murenge wa Gataraga. Mu by'ukuri uyirebye ubona ko nyine irimo ishusho ya Bikira Mariya. Hanyuma reka duhindure ingingo turebe n'andi makuru atandukanye duce muri Uvira ni muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Babwire ko hari amakuru avuga yuko inzu z'abatutsi muri mujyi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo zagabweho ibitero n'abaturage bayobowe n'abarwanyi ba Wazalendo basubiye muri uyu mujyi basahura buri kintu cyane cyane mu nzu z'aba batutsi. Muri iyo video ikomeje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga abantu bari gusahura mu rugo rumwe, abandi bavuze induru bati ntihagire ikintu na kimwe musige muri aya mazu y'abanyarwanda. Andi makuru havuga ko hari itorero rifatwa nk'iryiganjemo abatutsi ryasahuwe muri iki gitondo cyo ku cyumweru. Biravuga ndetse ko abasivili 5 bapfuye nubwo tutabasha kubyemeza kugeza magingo ngaya. Hanyuma ibi biravugwa nyuma y'uko inyeshyamba za Wazalendo zifatanya n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zisubiye mu mujyi wa Uvira Kivu y'Amajyepfo wagenzurwaga na mama 23 kugeza ingabo zayo za nyuma zari zihasigaye zihavuye ku wa gatandatu. Akaba rero amashusho kandi yakwirakwijwe kuri internet yerekanye izi nyeshyamba za Wazalendo zongera kandi kwinjira muri Uvira zirasa mu kirere, abaturage bakwirimishwa amakuru kandi amwe avuga ko abanyamurenge benshi cyane batangiye kandi nyuma ya uko AFC 23 ivuye muri Uvira bakaba baratangiye guhunga mu buryo bukomeye. Cyamwe Amahoro Peace Association y'abanyamurenge ryasohoye itangazo rivuga ko abanyamurenge bari mu kaga. Uvira iragana mu bihe byihutirwa by'ubutabazi nyuma yo kugenda ku gahato kwa AFC 23 ku gitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abasivili b'abanyamurenge barimo guhigwa mu gihe kandi imitwe itwara gisirikare ya Wazalendo yibasiye ikica ikanasahura amazu y'abantu bise abanyarwanda. Ijambo ryakoreshejwe kenshi cyane mu kwibasira abatutsi b'abanyamurenge mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Tukiri kandi muri iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo bagire ko mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira kuri cyumweru abashinzwe umutekano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bataye muri yombi uwitwa Obin Minaku, ni vice president w'ishyaka rya Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie ryahoze ari ishyaka riri ku butegetsi riyobowe na Joseph Kabila Kabange. Iki gikorwa cyabereye mu rugo rwe i Kinshasa nk'uko amakuru kandi yemejwe n'amasoko menshi cyane agera mu itangazamakuru arimo abegera abanyapolitike n'ababyiboneye bivuga. Impamvu nyayo yifatwa rye ntiratangazwa ku mugaragaro n'ubuyobozi, ariko bije mu gihe amakimbirane akomeje kwiyongera hagati ya leta n'abafitanye isano ubutegetsi bwahozeho nk'uko inkuru ya Actualité bivuga. Obin Minaku uhoze ari perezida w'inteko ishinga amategeko ya RDC akaba n'umuntu wa hafi ya wa Joseph Kabila yajyanywe ahantu hatazwi kugeza amagingo anganya nyuma saa 6 z'ijoro. Abashinzwe umutekano basabye ko amazina yabo atatangazwa. Bagaragaje ko iki gikorwa cyabaye nta rugomo nubwo inzu ya Minaku yari ikikijwe n'abagize umutwe w'ingabo zidasanzwe benshi. Ishyaka PPRD kandi ntacyo riratangaza ku mugaragaro kuri iki gikorwa irifatwa rije mu gihe kandi akomeje gukurikiranwa mu nkiko abahoze arabambari ba Perezida Joseph Kabila. Mu byumweru bike bishize Emmanuel Ramazani Shadari umunyamabanga uhoraho wa PPRD akaba umukandida watsinzwe amatora perezida muri 18 nawe yarafashwe n'ubu akomeje gufungirwa ahantu hatazwi. Ibi kandi bikomeje kuba kandi mu gihe ashize amezi agera kuri 6 Joseph Kabila ubwe akatirwa gupfa n'urukiko rwa gisirikare. Wahoze ari umukuru w'igihugu ubu ubarizwa mu buhungiro yaburanishijwe adahari ashinjwa ibyaha birimo gushyigikiranya ishyamba za mama 23 ndetse Kinshasa imufata umuyobozi nyawe wizinye ishyamba nubwo abamushyigikiye kandi bagaragaje ko ari urubanza rushingiye kuri politike. Indure ingingo tuwe muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mabwire ko andi makuru aravuga yuko iterabwoba rya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ryo gushyiraho imisoro mishya ku batabikorwa 8 batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe kujyanye no gufata Greenland ryamaganwe n'abayobozi bo ku mugabane wa Buraya. Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer yatangaje ko iki cyemezo kitari cyo rwose mu gihe Perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron yavuze ko bitemewe na gatoya. Byatangajwe nyuma y'uko Trump watangaje 10% by'amahoro
ku bicuruzwa biva muri Denmark, Norvège, Suède, Ubufaransa, Ubudage, Ubwongereza, Ubuholandi, Finland kandi bizatangira gukurikizwa ku itariki ya mbere Gashyantare, ariko nyuma bishobora kuzamuka kugera kuri 25% ndetse kandi bizakomeza kuzamuka kugeza igihe habaye amasezerano. Bwana Trump ashimangira ko agace kigenga ka Denmark ari ingenzi ku mutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi nibiba ngombwa bazakigarurira ku ngufu nyuma y'uko Denmark yanze gukagurisha abanyamerika basanzwe banafite ibirindiro bya gisirikare. Ibi bije nyuma y'uko ibihugu by'Uburayi bitangiye kandi kohereza ingabo muri Greenland zirimo iz'Ubudage, Suède, Norvège, Finland, Ubuholandi, Ubufaransa n'Ubwongereza mu rwego rwo kurinda akarere kigenga bicagase ka Denmark gakonja cyane, habanje kandi koherezwa abasirikare bake kwa gatatu. Perezida Macron avuga ko ari intangiriro ariko vuba bazongerwa ingufu n'ingabo zirwanira ku butaka, amazi no mu kirere byose kandi bigamije kubuza Trump kugerageza gufata aka gace akoresheje ingufu za gisirikare, ariko we avuga ko izi ngabo z'Uburayi zitazashobora kandi kumuhagarika nafata icyemezo. Trump avuga ko naramuka afashe icyemezo izo ngabo zo ku mugabane w'Uburayi ntabwo zigera zibasha kumuhagarika. Dukomeje kandi tureba n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa byinshi cyane. Reka mbabwire ko amakuru yandi aravuga yuko ku munsi w'ejo ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda akaba n'umukuru wa diplomasi y'u Rwanda yitwa Ambassadeur Olivier Nduhungirehe, ku munsi w'ejo akaba yaritabiriye inama yo ku rwego rwo hejuru kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri wa gatandatu tariki ya 17 Mutarama, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe yitabiriye i Rome inama yo mu rwego rwo hejuru ishimangira ubufatanye no gushimangira inzira y'amahoro iyobowe na Afurika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari iyobowe na Faure Esozima Nyasibe, Perezida wa Togo, akaba rero kimwe mu bihugu byo ku mugabane wa Afurika. Hanyuma rero mu ijambo rye Minisitiri Nduhungirehe yashimangiye ko mu ntangiriro za 2026 ni ngombwa gushimangira ko ibyagezwe muri 2025 binyuze mu nzira za diplomasi ari ingirakamaro bidasubirwaho, bityo bikaba bigomba kandi kubungabungwa nk'uko yabivuze Nduhungirehe. Hanyuma yongeyeho ko u Rwanda rwizeye ko ibiganiro byo kuri uyu wa gatandatu bizafasha gukomeza kandi buhuza ubuyobozi na Afurika yunze ubumwe mu rwego rwo gushyigikira ibimaze kugerwaho i Washington DC ndetse na Doha. Akaba rero ari Nduhungirehe. Hanyuma nk'uko amakuru ari ku mugaragaro avuga, nta mugambi mushya w'amahoro watangajwe mu gusoza inama. Icyakora bitabiriye amahugurwa biyemeje kandi guha ingufu ubwunzi bwa Afurika 2026 bugizwe n'abunzi batanu bose bahoze ari abakuru b'ibihugu bya Afurika. Nk'uko makuru bishimangira hateganyijwe ingendo mu minsi iri imbere cyane cyane Kinshasa, Kigali, Kampala, Igitega kugira ngo byihutishe ishyirwa mu bikorwa y'ibyo impande zombi ziba ziyemeje. Mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa muri Lubero naho ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, drone za FARDC zibasiye ibirindiro bya AFC 23, indege z'intambara zitagira abadereva z'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa zateye ibirindiro bitandukanye bya 23 muri Lubero mu burengerazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru agera kuri Kivu Morning Post dukesha inkuru avuga ko drone z'igisirikare cya Kongo FARDC zagabye ibyo bitero mu gitondo cyo kare kuri cyumweru itariki ya 18 Mutarama 2026. Ibitero bivuga ko byibasiye ibirindiro by'inyeshyamba za M23 biherereye hagati ya Kipese ndetse na Lubero Centre muri teritwari ya Lubero, nk'uko amakuru aturuka aho ngaho akomeza kugenda abishimangira muri rusange. Hanyuma duce muri Amerika babwire ko umuforomo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika New York yatawe muri yombi nyuma y'uko hagaragaye amashusho akubita umwana w'imyaka igera kuri 5 ufite ubumuga yari amaze imyaka irenga 3 avura. Polisi mu gace ka Suffolk yatangaje ko uyu muganga witwa Bruno Valenzuela w'imyaka 31 yafashwe nyuma y'uko ibitangazamakuru byo muri ako gace bikwirakwije amashusho amugaragaza kubita cyane ku mugongo no mu gatuza uwo mwana umuhungu urwaye indwara ya cerebral palsy. Christopher Browser se uyu mwana yagize ati itangazamakuru ryo ryabaye intandaro yo kugira ngo abapolisi bo muri Suffolk bafate umuforomo wakubise umwana wanjye. Browser asanzwe ari umupolisi wa New York PD
yashinje abapolisi bo muri Suffolk kudahita bata muri yombi Bruno mu buryo bwihuse, avuga ko yabwiwe n'abashinzwe iperereza ko bakeneye umukono wa muganga ugaragaza ko gukubita mu gatuza bitari ngombwa mu buvuzi. Ati ndi umupolisi nkora iperereza, nafashe abakekwaho ibyaha barenga 500 mu buzima bwanjye, sinigeze numva na rimwe ukuntu mufite ibimenyetso byose ariko mukambwira ngo mukeneye umuforomo bababwira ko gukubita umwana wanjye bitari ngombwa mu buvuzi. Browser yongeyeho ko umupolisi wo mu ishami rishinzwe guharanira uburenganzira bw'abahohotewe ashobora kandi kuba yaranze kwihutisha ifatwa ry'uyu muganga kuko yari hafi kujya mu kiruhuko. Ati byari bimeze nk'aho batashakaga kwivanga, ndumva ntewe isoni no kuvuga ko dukora umurimo umwe. Umuryango w'uwo mwana watangaje ko watunguwe cyane n'ibikorwa bya Valenzuela, uvuga ko yari amaze imyaka 3 yita ku mwana wabo kandi yari nk'umwe mu bagize umuryango. Camille Hallo ni umuyobozi w'ikigo cya Christian Nursing Registry gitanga serivisi z'abaforomo n'abita ku bana n'abantu bafite ubumuga, ari naho Valenzuela yakoraga. Yavuze ko yatangajwe cyane n'aya makuru, ashimangira ko ari ubwa mbere ikintu nk'icyo kibaye mu myaka 38 ishize, nk'uko amakuru akomeza kugenda bishimangira muri kariya gace. Amashimire bifuriza gukomeza kugira ibihe